Imashinazata kanahupangichi tukuylla masiwkuna tukuykunallata aliguman kashpaka alipachami kapankichi. Kiki masiwkunamanta rikuchi antawashapi Rafael Pérez Angrango kapani. Arikunami kanahupanchik kay Waykupungu llaqtapi Otavalo Quitima Saquiripán kay Imbabura marcapi kay Mama llaqta Ecuadorpi tukuy kay Alpapachapi kawsakunaman. Esperamos que se encuentre muy bien tras de TV. Quien les habla, Rafael Pérez Angrango. Estamos en la comunidad Waykupungu, que queda en el cantón Otavalo, provincia de Imbabura, del Ecuador para el mundo. Sinapach, Imbabura Taitapa ñawpapi, Imbacucha, Quimiriapi, Waykupungu, llaqtagu kapan. Hari kay pachapi tuparishpa kapanchi, Susana Uyagata masiguang. Imasinaya kapan imasigo, ali samuskawu kapay. Yupaychani mashi kinda yupaychapani kay llaqtaku mashamushkamanta Waykupungu ayllu llaqtaman imamantami hatun kurakaninchik hatun kurakakunami kay ayllu llaqtakunapi tiyashka puntakunapi manara comunakunata chay ministeriokuna nara legalizashpa kaqllapitami kay ayllu llaqtakunapi tiyashka kurakakuna paykunami mandan kashka tukuylla ayllu llaqtakunata mandashpa tiyakashka chay kurakakunami rikun kashka imapapash shinallata allpakunata rantinkapak sendadokunata allpakunata rantinkapak paykuna luchashpa shamukashka nachu puntakunaka hawakunaman hacienda kashka chay ladokunaman hacienda kashkani chaykunata rantinkapak kurakakuna rimarishpa shukta kurakakuna tandanakushpami rimarishpa allpawkunataka rantishpa mirachishpa shamushka kashka chaymanta shinallata kutin kay kurakakunatami puntaka kuraka nishpa rimakashka na puntaka dirigentes comunitarios o cabildos nishpaka napak ranchukashka chika chaymantami chaykuna kay shuti shimikuka kay kuraka raymitaka shutichipashkanchik ashtawankarin shinallata shuktaka kay killakukunapi dirigentekukunata tukuy comunawkunapi cambiarnachu mushukunata churankapa kurakata allan asamblea comunitaria nishpa paykuna hindikkuna tantanakushpa nin kikinmi kunanka kuraka tukunki nishpa chay akllashkami kunan tayta presidente de la comunallata kunan hatun kuraka churakukupan nachu chaymi chay raymikunata katichinchik watan ashtawankarin ñukanchik taytakuna tayarishpa shinallata dirigentekunata ashtawan alikachishpa o valorashpa nishun wakinpika dirigentekunata mana alikachin washa rimanlla wakinpika mana respetotapash yapacharin wakinpika chika chaykunamanta kaykunawanka shumanta kaninchik o sea respetana kanchik paykunami ñukanchikpa ayllu llaqtakunapika tayta mama shina rikunakun chaymanta ñukanchika siempre dirigentekunata kasushpa imakuta rurashpapash tantanakushpami paktalla llankana kanchik nishpami kay raymikunataka watan rurashpa shamupanchik. Ashtawanka imakutapash nishaninchu kay lumakuka? Kay lumagumi shumanta rikushpaka shuk ninan historiata charin kaypimi puntakunapika pueblo Otavalo ninchik administran kashkanin pueblo Cayambiwan pueblo Otavaloa casi kanchik fronteras chayka chaymi según historiapika parlan kay lumagumanta como pueblo Otavaloka dirigen kashkanin tukuylla pueblo Otavalota nishun y shinallata kuti pueblo Cayambika chayman chayka kuti imapash shinalla llakikuna tiyapika alianzakunata ruran kashkanin tantanakushpa chayka alianzata rurashpaka wawakunatami kachana kashkanin kay Otavalomanta chayman y chaymantapish kayman ama makanajuykuna tiyachun chaymanta shuka kay lumagoka y shinallata kay lumagopika línea recta nishun mishu shimipika rectopika ñukanchik ninchik sitio arqueológico ninchik kayka dentro de patrimonio nacional pash tiyajun kay lumagoka justo kan línea rectapi kashna tolagokuna shuk fortaleza kan y chaymi tiyan kaypi shuk tola chay chimbama shuk tola tiyan justo kaypi rikunajunchik bosque chaywan y shinallata kay hawaman tiyan shuk tola chay tolakunami línea rectapi nin chay tolakunami ninan musurishka kashka runakunapaka ashtawanka como sitio sagrado shukmantaka rikun kashka chay sitio sagrado kunapimi shinallata Pachacamakta mañankapapash rikun kashka nachu chaymantami kay tolaskunaka tiyan shukmantaka wakinpika mana yanka tolaskunaka kashkachu kaytaka punta taytakunaka justamente paykunaka rikushpa ministeriojata rurashpa rikushpami kaykunataka rurashkanka yuyapanchik nachu kay ukupika rikupashkanchik taripashkanchik
tawka pundar cosas kuna nishun alpa manga kunata ima kunata tarishkanchik ashata waklichishka chay kama karka chaypimi nayachaymantaka wakin dirigentekunaka pundapika nayachashpaka paykunaka canchata rurankapak atinajushka chayka ushashka mankakuna llushi kallarikpi sakichichishpa kidashka kan nachu chaymantami kaypika como tola sagrado ninchik o loma sagrado ninchik y nayankatapipashi imatapish waklichinallachu kanchik nishpa sakishka kan kay tolagutaka a pesar de que casi tukuchinakushkanchik cuentapapika pero shinapish ña kaypi kidashka kanchik y importante tola kan y shinallata kay tolagupi imapish actividadkunata ruranchik shina shamupanchik. Mashi Susanita huyagatawan rimashpa kana hupashkanchik kay Waykupungu llaktapi shinapacha sumak lumagu kapan nachu ari kay luma kimiryachakunapika wasikuna muyundimi tiyan nachu ari mashina rikunahupanchik kay llaktakupika runakuna kawsan kikin shimita rimashpa kikin churajuykunawan kikin raymikunawan kikin tananakuywan chashna kawsayta paktachishpa kana upan sumak pacha Imbabura taytapa ñawpapi ari chayshinapacha José Manuel Hinojosa payka kay Waykupungu llaktata ñawpama pusha Coraza tukushkami kapan Villagran Cusca tulapi kana hupanchik. Ari kay lumagumanta ka kay Shina hukuman puriakushpa rina pachani kapa desde la loma vamos bajando por las gradas hacia al estadio. Ari kay Shina hatong luma pachani kapag nacho. Así es una lomita grande aquí en el sector Villagran de la comunidad de Waykupungu. Kuya wias kamatsikuna yukanchiwa paktaja kapskamanta yupay chapanchi kasarikcha rikuchita kutinta pamupasumi uruna llaktakunapa kawsaymanta yanapak Rafael Pérez Andrango kuchukta punchawkunapi tuparishpa kana hupashun aligumayali pangichi. Amigos, amigas, nos despedimos, que pase muy bien. Quien les habla tras de TV, Rafael Pérez Andrango, por la vida de las comunidades. Este es tu canal, Rafael Pérez Andrango. Tu paripacio.